Pemirsa pengantos mangkin, durung janten galah pandemi COVID-19 sida matilar. Pasca pandemi COVID-19, pemerintah patut nyaga ketahanan pangan, tur mastikayang katreptian Bali tetap kondusif. Ketua Bali Villa Association BVA, Dede Soekarto Mausang, miwa pesan narkayang inik penglimbakan pandemi COVID-19, muatang pikayunan tur mana sani deg-deg antuk nampenin pandemi COVID-19. Soekarto nelatarang, tatkala COVID-19, pemerintah melarapan aparat keamanan, taler mangda maut sah nambakin pikobet sani kemetuang. Pemerintah taler kaptiang sida mastikayang indek ketahanan pangan, dan inuriksain keamanan sani kondusif pasca COVID-19, pacang kedadosang pencitraan majeng pariwisata Bali. Nganinin indik penerapan standar utawi tatanan new normal, dat nyarengang uratian parantaraning pemerintah pusat, pemerintah provinsi, miwa pemerintah kabupaten kota. Akenyane kawintanan standar utawi panduan new normal, kekantenang sida ngawinang krama osa, utamanya ne majeng baga pariwisata. Dani mesti kayang baga industri pariwisata, kanton sida nyantosang regulasi yening new normal kemargiang. Ring pemargi new normal, pemerintah taler patut urati, miwa nambakin sejerone pikobat sosial yening pandemi COVID-19 ngelantur. Pemerintah taler mangda sida nyiagayang ketahanan pangan masyarakat minimal selama 6 bulan pungkuran, santukan ekonomi durung sida memargi becik, mencanten samian baga kanton maut sal ngelimbak ring perekonomian. Wirnaya bisnis Bali nguningayang.